Bonjour amis, bienvenue sur Purpose Coaching avec Jean. Je dis à nous pour parler sur un sujet qui est lourd, mais qui est important en pile. C'est abus sexuel dans le monde. Et qui Jean pour nous joindre guérison avec liberté tête. Moi, je connais ça pas facile pour nous tendre. Peut-être ou même quand regarder maintenant, t'es victime. Peut-être ou connaît un monde qui était victime. Même je l'ai fort connaître, société avec guérison possible. Et la voie qui retourne à espoir et à direction. Abi seksel se yon bagay ki kite gwo mak nan la vi yon. Li afekte fason gade tet ou, relasyon, e konfians ou fe nan la vi ou. Men souvan viktim yo pote wont, yo pense ke se fote yo. Yo refize pale, yo refize diyan, yo pa jam rapote sa. Men map di nou sa kle jodi ya. Sak te rive ou la, se pa fote ou. Se fote moun ki fel la. E sa pap jam ka fini ave avni ou, sou pa ba la opotinite pou l'fet. An pil moun panse a biseksel se yon bagay ki ra, men verite a se diferans la. Dapwe yon etid, envyon 11% nan jen haisyen ki gen l'aj 15 rive a 24 an te ripote ke yo te subi a biseksel pandan yo te timoun. Epi 27% nan populasyon te fe eksperyans violans seksel ou swa fizik nan la vi yo. Tade bien, 27% nan populasyon. Epi nan denye ane sa yo, a koz de gang ak insekirite, gen yon augmentasyon dramatik nan ka violans seksel sou ti moun yo. Yo pale de 10 fwa plis ka rapote nan kek zot. 10 fwa de plis. E li importanto pou nou konen se pa set Haiti selman problem sa ay. Problem sa a tout kote. An pou an peyi Etazini pou ekzamp. Problem nan ga e net nan peyi sa. Rechèche yo montre plis pase yon nan chak 5 fi si bi yon tentative ou swa yo viole yo pandan la vi yo. Sa ve di 20%. 20% fi. Se yon bagay ekstraordinè. E pou gason yo li men, yon sou chak 71 gason di ke yo viktim. Sa montre problem nan, gwo problem nan an pil. E se pa sel nan peyi nou selman liye, se sa k fe ke, mem le nou de yo peyi nou, nou si pose veye ti moun yo. Nou si pose veye ti moun yo. E moun ki viktim yo tou. Nou pa si pose ignore problem sa. Nou oblije asepte sak pase ya pou nou menm pou nou ka viv. Paske le nou asepte sak pase ya, se premye etap pou nou geri. Nou konen ke son problem niye. Men pou nou ka jwen gerizon nou, nou se pose asepte sa moun nan te fe ya, ok, moun nan fe sa kon yam pral chèche gerizon. Paske pafwa, moun nan fe pose sa pa jam rive kom si la vil, tan kou se yon moun li ok, li en form, e poutan mentalman, moun ap detu tet li. Nou se pose pale avèk yon moun ke nou fe konfians. Avèk yon konseye, yon terapist, ou swa yon group de support. Ni important an pil pou nou pa pote sa pou kont nou. Pale sa, li ede nou mentalman e emosyonelman. Ekri nan jounal, e si vous ple pa minimize, mette sorsi biya sou kaye. Tre, tre important. Si nou si pose reforme identite nou. Nou si pose reforme identite nou. Paske ou pa sa ki rivo la. Ou pa sa ki rivo la. Ou gen vale. Ou gen yon avni. Nou si pose konen ke gerizon se yon proses liye. Pa prese te tou. Chak ti pa se yon victoire. Yon lot verite ankor ki
ki difisil e ki tre important. An pil fwa, moun kap viole ti moun yo se yon moun fami an konen. Li ka yon kouzen, yon tonton, yon vwazin, menm yon moun ki gen respet nan kominote a. Sa rend viktim yo pi difisil pou yo pale. Paske yo santi yap kraze fami a. Yo panse ki yap bay problem nan kominote a. Ou swa yo pe, paske person pa kwe yo. E sa pase an pil. Le ti moun yo eseye pale avek nou menm paran yo. Yo voye sinyal pou yo nou fe nou kompran ke yo moun bagay kap pase. An pil fwa paran yo pa di anyen. Yo di ti moun yo se manti yapay. Men fok nou ka eseye kompran, fok nou sa ka tande ti moun yo. Nou panse se manti ti moun yo apay. Ou bien yo we sa ka fet la, yo jis fe menze yo pa di anyen. Paske yap defan yo bagay nan moun ka fel la. Men sa se yon ere total kapital. Paran yo, nou dwe koute ti moun yo, obzerve chanjman yo, e kompotman yo, e pi pran tout parol yo serye. Le paran yo ouvri je yo, akè nou. Nou ka poteje ti moun yo. Nou ka poteje yo. Pase lè sa, na pey plis atensyon avèk yo. Mem vle di sa kle. Si yon moun abize ou pa gen oken eskez. Yo responsab pou sa yo fe ya. E pi ou mem, ou gen dwa pou pale, ou gen dwa pou chèche jistis, e pou jwen gerizon. Tre important. Abi sa pa determine ki moun nou ye. Ou se yon pitit bondye, ou gen vale, ou gen yon misyon nan la vi ou. Liberté posib, e ou ka jwen la pe a fos ou ankon. Pa gen want nan chache et, se kouraj. Si ou santi video sa a pale avon, pa rete nan silans. Pale ak yon moun ou fe konfians. E si ou bezwen, map di sa ankon, si ou bezwen yon moun ki ka mache avek ou sou chemen gerizon an, se sa menm mwen fe kom yon coach. Ou ka vizite nou sou Purpose Coaching avek Jean pou pran yon seksyon avek mwen. Ansam, nou ka fe travala. Ansam, nou ka fe wout la. Gen espoir, se sou la vi bon Diyo wap viv. Se Jean ak Purpose Coaching, map di nou pa bliye pataje, like, and share. Now, an lot video.